Aprangsi Karbi Anglong la pen di Mahau Saura Dapan Niltomihin pen Suri Kardom Pipa Jiriglo Kardom Nilimen Bronson Terang Aprangsi Litum Bisnat Karbi Lapihin peladak Dilhirong Sopialong Nangbarsi Ladak Karbi Anglong la pen di Mahau Saura Akari Arjiding Kluipen Hemprek Tim Indian a constitutional long ke togdak 244 article playing limpen kapachun long Japan pura Arjiding Kluipen litum Karbi Anglong la pen di Mahau Saura tum nang chisong bom bang bomlo son taksi Hemprek Tim Aparman pen kicinang atum stami lakau ni pin an itum nang mantang lo lasi itum batai stami dak dilirong supia long dak jantar mantar long cisong bom bang bom lo sitame kacari bom asorkar atum amek pen tek long sitame tek long liateng ciparjansi anu pen arjulong kacisong arki kacisong amede anu pen tek long arjulong stame arjulong le aktivi ason ciparjansi ilutum khaiso uben itum han iberthi pensi pinier nianta lan kacisong kichi ke jang stamil tum han papleng pipedelo la sisona thaksil tum bisnat Karbi life hin pan stame pinedak dirirong supinang kengkam nang cijorsi labang so Karbi Anglong la pen di Mahau Saura takari alang tu kacisong along labang so jai mek amidi angton apaklang ponjia pan niltum kacinghon bisnat Karbi life long claim rapet niltum makehai kacinghon Godwin ti sohin pensi angton klardak pen labang so ajai mek long napaklang poniko la sinotum han paklang poniji non kapreka khai tamedak kacisong bom do alang tum sambe ari dingklui macam song bom kapreka khai tamedak ti tongpik la situm Karbi Anglong la pen di Mahau Saura tamen onda arlo si tum bom lo ditum makehai Godwin ti sohin dak deli rong supielong kancas de kom kese karsa pen patit konsi Karbi Anglong ora pen na ada tu mang pada hempeng farman dak hana nang ace song dolo la solong ni tabang lo lasi laso hempre ka farman ni tame member of parliament MP po joine pen ke claim na ni likam dan tame ni se claim mom lo lasi laso teng pen non itum ning siwet a party ji pen dorong ji pen penong se itum nang ce song bom wang pulote ilutum bang so ke mang long rek ki laso ning theke do la helo se sona long lam nungere kolam ni lapen nungje dun tam nang ne nungje dun daka mama mo MP nang malon te chini po ada nongre ka chini ne tum se keceng benda otonomas tera putang ngelo la sikidam tang tam ne kuison ti pidulo andar 77 ateng pen la so reply ta long lo la so takasa ko no la association long tam ne private member bill phata member bobo la sinili tame ki unang ke tekan ke hempre ka farmane claim po la si namane politics ka pathu ji joine sinili phana sorsa pade na sorsa no si tame pini ke politics pathu te pin kancas ni kom karsa kse tumbang ninga kom men kana ning kan mene ning kan tong kep telu kace song delhi wang pen dana na tu la so di pura aja kanung je dun tabang ke bonda ni pusinang tu mediam pe le tu ning आज मार्च का 23 और 2023 में डिमा हासाओ और ईस्ट वेस्ट कार्बी आंगलोंग से हम लोग लगभग 300 प्रदर्शनी जो यहाँ पे दिल्ली के जंतर मंतर पर उपस्थित होके
हम लोग का जो सबसे पुराना मांग है आर्टिकल 244A का ऑटोनोमस स्टेट का, स्टेट विद इन स्टेट, असम के अंदर ही हम लोग को ऑटोनोमस स्टेट का जो मांग है उसको मांग करने के लिए हम लोग हर साल भी आते हैं। हर साल हम लोग 2-3 बार यहाँ जंतर मंतर पर आकर हम लोग धरना प्रदर्शन करते हैं। उसी को कायम रखते हुए इस साल का जो पहला प्रदर्शन है हम लोग आज किया है, और लगभग यहाँ 300 से अधिक और जितने भी संगठन, विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी और विभिन्न दल संगठन, KSA, DSU, कदास्कॉम और वुमेन ऑर्गेनाइजेशन सब इकट्ठा हो गए हम लोग धरना किया है। और ये धरना इसीलिए है क्योंकि जो सबसे पुराना मांग पिछले 35 सालों से जो लगातार मांग कर रहे हैं वो सपना अभी तक सपना अधूरा है। उसको जल्द से जल्द फुलफिल करके हम लोग को ऑटोनोमस स्टेट देने के लिए आया है। हम लोग डिमा हासाओ से और कार्बी आंगलोंग, ईस्ट वेस्ट कार्बी आंगलोंग से हम लोग आया है। तो पिनी लद्दाख मार्च 23 ni ni tumda jantar mantar New Delhi lo dharna dolo lasa dharna ke do miulo atima dima hasau la pen Karbi Anglong atta kanu ke do tumda danang dunlo no lada la pen la Karbi Anglong la puana ta Kaziranga asora do bola mara do akola sona thak Lasana ta la po wesana ta ha khandulia alu sotum da do om kirmi do la pen la po na ta dong hap do la pen la ha kapre ga to kanu tum ta do lo la sabasi pini la sa dana ke do mission lo churu lo la pen la dana ke do a lo anta yele tum MP Horan Singh be sar sita la na par ka vi pelang li ta na kidun kale bang ne tuman churu lo ni tumayin pelang li pan churu piglo ako alang li je private member bill non ki mop ka bori hala sa patak ni tumalang li pan churu piglo la pen mata dam je la sa private member bill bang introduce sonji busi ni to hin pen mata da secondly la da ki tum la na munit ke bang lo la hai ke Karbi Anglong autonomous council atum dang kera especially chief executive member Dr. Tuliram Rohang sir alang li dang kerap dang kobori penajok la palang li tuma colleagues katona kobori penajok li tum je dharna ke dolong la selang li tuman churu par lo la sinon la dharna ke do hot Delhi ke bang hot kapre ke sorsa no e Delhi ke bang ke la son e picnic chapan da RSS BJP tum ketoi se sa jok chi siwang ta ho e la hai ke autonomous state kyang kali ta ho pu lai ala mang putang ni tum te ningoi lo la penon la hai ala mai chi sort sa na lo ni tum ding iswer le tora kam klem nang po ana se autonomous state lo long po na ta ke long je to war do tang lo na so wasi ni le chuni ri ala pen lo je lai ka sort sar mor sar bang eli tum avite nang po aprang Karbi tang bang ron ke do hemrit ke pri boycott sipati la hai kama avite nang ji la pen tum e pil pen lo je Karbi Anglong kapre militant organization hele recent kang tangko da tumta mau ta chitak lo memorandum of understanding MOS memorandum of settlement la taini chitak lo la sela chitak lo council pan mor power pi sanon e prang ke council mor power bang sapta keteng ke de ja panale tuman chuning ri lo Aji Timongong Kadasong long KRA long Kasa long Kuya long Raji
RGD include pen Karbiang long la pen di Mahau Sawara kar I 244 article I Constitution long getok dak labang so kapapleng jia phan pura aningkan anak cesong momang bomro sono taksi piladak dil hirong supi jantar mantar long stame Karbiang long la pen di Mahau Sawara datum cingrum pet pen kengkam isi nang cejor siladak pini ka cesong azai megdeng ponelo la labang so ni tu ke ceng bang gijut men tum paklang momang bomlo la pini labang so asai labang so ajai mega bang kenil tum pini dadak memorandum stame lang tum kancas di koma presiden la pen KSA presiden la pen organization kaprek dima hasaw long di masa student union bendanglok kaprek organization do pik pila dak sub labang suka che song long stame alang litum pini memorandum tambe mesen pen summit pen lo lapen apor ka dori jok alang tum chihek pen silabang su asai deng ponsi mesen pen alang tum pachun ponsi labang su ajai mek pini lansing ton koklo lasenal toman stame litum bisnat kar bilive hin pen kaprek ni stame dak che song wang momilang alang tum long stame litum api ansu sini tum chiram tum bomji lapen tum pini labang su asai kelang tuman pan stame nal tum pan dak apong kaprek stame ke song arni ang lidung tel tum panang tum han gardak pal tum ta nang paklang pon thek verje pan tum hin benta ci sik mon si labang so jamek pingan ton poni koklo gardong